ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Rising Sun Higher Secondary School Mauring Keneng, kabadan Hanong Dawa, kabadai ru ke skul bapuli uwe hybrid balatip kerteng kum Junior Martinez u hybrid Sambo Renja. Mentah kasngi kila pun kuburam, haswa bu unmi na skul balai hikai pentibet, ha Minerva Football Academy ha Punjab. Ya kini kejing pun kuburam lalai mentah kasngi ha kejing dap live pesan slam jong ke skul. Ha kini kasngi na kaliang UMDC katang ba penyai sing CM kumsi bentah ban penslur susu yang new hybrid. Ulai jingrap dak song pisa haringkat kejing kerku kerdo, ba undang la susu bandang pentibet susu yala dia ha ka kamila kai. Ni kaliang junga tengah dapat cikuman kau miu lung dangrit kat ni long ni tingin tip dari idong pek ni tu nak don kesat tengah tan kaliang junga kipo ketuyang ngat wai bleru bang bleru kat lung kau nang pa susu dari tangkat ni nang pa susu bahkan lo kecik kemen ni kan ya kaliang kasem kan lo kecik kemen ni selong kau kecik kemen ni geri sedih ni pan kumjuru ya ka school apa boleh ketbok ruang boleh tujuan dekat kecil keren bagi yang lain keren tang belong di ong di bahi yang di sudal badi yang absak kata berdasarkan agreement tu dan untuk bercepat kakak untuk kanda dan ke agreement yang biang tang ulang di bawah target ni target IT betul impetip yang kita ngabir ko dan mungkin dengan kedua yang sponsor jadi yang bukan kita menakut tentang kita tidak menambah hadir kena keting dan nyebut sa itu yang kita sekitar sponsor seseorang ini marwah kata kecil kar untuk berkenang ni mas lekai untuk pelauan ta sudah ira boleh jalan he marwah industri yang jeng ni rapat long berkenan ke highway dengan pusat kita makan lek coba jalan he dan pelauan tu hida ataupun he jeng harus dekor kita tahu ini kita punya film kadang untuk license system pun rata kasap orang dengan susna video card yang parama ang sigahan kikila para tadi aku senang comment ko sa follow nang kumasya konten balang ato kali kamay ra ko video aku bilang kami tua ban ay ko korban kita bendan kita bisa support kan pun kita ikuti ban ilakay tolong dai ban ay misip lang kan mana mar mangir pas tayo ni klug lakay to football niya bom teh si coba jan si rohin seo so usama bom bet pun dia klug ni don kita subscribe dan ma ada bom tu si palo tu lalai ke ka bol hi min tadi dong dak hengeti dan hengeti si blind to ya dak smart ko kendor padang jeng hengeti si lang atiru lakay bay dan ma ngi bom ni mobile phone kita bol bay entar udung bilarun dia kejar dan si sini misal hap entar si silang kejar bay bol bay Kalian juga Chief Executive Member Hasil Satumas District Council so kemen Bandan minta kasih hani po school Rising Sun High Secondary School Mauring Keneng banyak kendur buat sambar lang renja way lagi hybrid belapau belalong viral haki social media akaba yedei bakasap up goal goalkeeper tak benong new narit paudan sukumen bat nakaliang jonga nga soban ai kajing kickbox keduang bat kerku kerdo banang biang nang bet wat dai kita badang rit minta nang kampung janai ya ka jilakai bat kemen scam ba inyo bandrung haki football academy kiba biang kiba baha po ri India nang banang penjanai banang penbit susu kasap ulai la ai dan nakaliang jonga nga don kata bandong ke sukumen badan lang ni school ba liu hybrid ku puli ba one school na sukumen kita asing ngan yo ban yadon hakanika foundation day celebration donika high secondary school Rising Sun bo Mauring Keneng pat kunju akawai benta sukumen ban yo penku burom na kalian school bat jingdon lang jungi ya new hybrid sambor lang reja ba hakini kliat singi plai baka sap ba idon hakakam ila kai football kumju kum goalkeeper ila pen ba kala long viral ke social media
kelapoi sya ki keluar ye lakai football jongka ri ke perthei de badminton lai dan lang hange batnya ngasu ban ai ka jing kickbox rian kertu kerdo ya new hybrid ba shua ban lek hagani ka academy football academy benang pentibet syusyu benang penjanai ke sap boleh lai kickbox ban yo kamet basyat lain bakoi pakia kumjuru ban biang jundot kam baro bat khamtam lu ngasu bakani kandai ka kajing kandai ka kan away pat ka bental seba kini ki have berit neki kena badan sap ka kam football kenum shim ya ka kam football tangkum ka kam milek kai ndai kan David ka kadai ka kam bashisha dan ni kan David ka profession la penong aktin nongwei ba kila ban penlong ye kalat kamai nene haban kentiu ye kayo hakot lingba kini ka sap ba ki kidon tenga kentu ye ki habret nga kentu ki kena ru jangan ni constituency ki badan sap ni syakmat ba niyo ban penjibet ye ki kenang ba kinang kiu hak kami lakai bakal jela jungi kenang pau hak kami lakai football nani syakmat